dilatur ini hari ini sinam apa buat nak lihat forum dulu iki soal sinong gitu ngelam sinong itu ngira sinong ke jingga jengki te nak lihat di masuk nak kerpat baju pencakan jadi nak keluar kene Pangan forum jumi tinggal semi yang ini New Trade Border Dispute Redressal Forum kebangi ai karting HPDRF haka arto sautori agos arcar kendai ayung wali tepe pele juai tegi matre kam kongsan lani gijimut jing temu jong kene forum jungi galong kumne kebening kong bandawan ke sarkar Meghalaya sarkar Assam ban sarkar India ban penbek no yo purusam dingini gi arjela kata Meghalaya ban Assam kebaar bandawan ke sarkar Meghalaya Assam ban sarkar India hi ban penpai biang ya berok itu kijeka ki badang be hop jong keberi punya trap ya ki bala kam trajubor daga jela Assam kebalai ban wan ra ya kejingi teli ya runti hapdeng gi pai keberi punya trap kam tam kito ki basong basa hak kan kaput kapasau ban wan ra ya roi kepar baga song suk song san ya berok ki nong song snong ki badon hai slunter kijeka ki badon hapdeng kijingi ya kajia put tigi nongkit kam leni kita ki founders members jungi gelong kum ni harum Bak Shana Mitri Sungo, founder Sherman, Kong Purity Pawa, founder secretary, Bak Damishwa Serti, founder financial secretary, Bak Thomas Pasa, senior spokesperson, founder Open Dev, ia kini dikam belakang harum. Haka kat new terik benai kendai snem ajar kendai ngeliok benlik ayah di memorandum haka jingi day pada purusam. Jauh chief executive member, jongka Giant Hills Autonomous District Council, ubat Thombor Shivat. Nalor kami memorandum layar uban ya keren ya selok halor ke digapang bat uba laskir mbai deputi CM kai JHDC THK RPN Ruterik benai kendai snem arcara kendai pan layar ban lay ayah keju kami memorandum chau chief executive member jom Khasi Hill Autonomous District Council Shillong ba Tenibel Dekar Hakane kejuk kusngi ngelio lat ban lek sya Shillong Press Club ban I press conference na kebenta ban pensngap lebih baik ke beri hunyu trap ya gijingmut jing temu bat kimat rekam jung forum bat gijing ki bagi pardok persnam jungi basong basa kan kaput dia kendu bat gijing don kam ban penbe na ploy yo purusam bat ban penpai biang ki jeka ki puta badang dei hok jung beri hunyu trap ya ki bal kam trai jubor dak sarkar Assam ban pentelun syai ya kai salan tem terekam jung forum nila poi haka chinong umat right nong tung kerwang Ripoy district haka chpeu tarik benai chpeu sne marjar kat kendai nila yok ban ya kerni selok bar usim kerai nong tung ipa imil sedap kinong yalam chinong kinong yalam sing bahalang kinong yalam sing lom kemi jong kani kathai yaki matre kam jong forum bad iki kam gi bede chpang urusam giru kila priang singa ha bad kula be trelang bad forum nangta haka thai lang pi haka chinong lang pi hi West Khasi Hills district haka New Terik benai Khatway snem ajar kat kendai Arpeu Terik benai Januari snem ajar Arpeu Pat haka Sinong Mujem Than Mujem elaka nong jorong labang nang pelut bat pangam reliang Block 1 West Giant Hills district habaro ar kini gijing le jungiru nile yo gijing priang siobha bat ban yakran liu jing mot bat kinong yalam Sinong nong yalam sing halang kiri orang ba bat kiri pau khmat jong kini githain ka forum kelelek airu ya gijing ujor show chief secretary gejela Meghalaya halor kejing wan penrung kerteng adhar jubor ke sarkar Assam ka Sinong umat Block 2 Ripoy district haka khatsau terik ubenai basau snem marjar arpeu nilai ya keren baru MLA ka Mokoya constituency ba nujor kisungo ba video jong kelas king block ba F basan halor kejing ipai nong Sinong jong Than Mujem ban wan kit marbam mardi Najwai bat na reliang hab kepor badon kepakhandam ni lockdown haka jing ide berklam COVID-19 ke forum kali pediang ikut islah ki bayade bar pusam jung karai nangtung naik pa im nivel sedap na kadaw jing le menti jung ge artli ki Autonomous District Council kata ga JHDC bat ka KHADC ya jing pancing tip jung ke forum sipang purusam ki bayade bar ki kamram lani ki benta jung District Council ki bagi de ban le tinggal files dekat RTI yang ini artli District Council bat ini RTI report di dalam mentabak forum jadi ini kita kam ke bah ke forum kalau yok benle bat pendep apa kan sistem ke jadi lebih nungka lah job lah 4 lah untuk bayi purusam dia mementang 4 job kerja 4 job
kasni bangin ang ka forum kala jam kadi kasni ka ba isutu ba upur usam ula bai dalam dei baro aru mut on sedang nang nu ban penting nabo bakan ka kampur kam sam akan biang no pi kini ka lu susi ba kembala batai ba Jerman ka RCI la file hadis Jaya Hill district ba Hasil district ba misutu ba district council kadi ka ba kan manpek no kunti lo ka jirok trai lo kando siam ke ka susi do kata ba ki council kimdon ya ka record jong i kando ki jaka puta ba do kapur kapsa kamdon na pok record jong district council te kumnu ken kin ong ba dei trai baki dei tai ban ya dai ka kando ka siam te kani kalau ka ai ba la pau sina menta lamba kan ka RTI report ba district council ki la sutri kam tengah sui ka jing simkia kamdan na ndre pudre tu ki sinem la ya ka jing don district council ring i kamdan ka jing mentoi khndiat ru ba non ong pi ha ka jing mi jongi ha ki thai kapur ka long ka kilong ki sini ki dap ji sosi ha bang i yo i ki jing e ki pa ba hadu kata ta ki bri ki don ki ba la don to ka mensim namar ka jing sha yo ben pula dak sarkar Meghalaya ki ong ni kwa ban leng no sha asam nomor asam wailut Henry ka Meghalaya ka pendulut Terima kibur je don kam ya ka koi ka khia ya ka school ya ki ration card ya ki scheme sarkar ki per ki don kam lon Henry ka sarkar Meghalaya ka kam ju pen biang ni kini wat ka sarkar asam ka wan tarwa hat ju khangi ba kham susi ka long sti thain block 1 ste ba ki don ki kerteng shnong so da shnong udai u punar jongi ka kerteng shnong kadi kerteng punar ini kata ka shnong wat Kajan Hills atau District Council kau kamha apa oput usam tu Meghalaya. Nimla ban ai sanat yau tu orang ba shnong penar ubadi saudara shnong jo ka shnong jo beri ni utak angne. Orang ila ba ai sanat namar ba katu ka shnong kamdei ka badon hapo oput usam jong ka Meghalaya ka District Council hi kala kentat ba kamdei su ka shnong jongi takumnu kengin ya keren. Dia lada ka dei ka dispute la adik dei bandon ka jinya kamar keliang. Dahaning i kalong na perdat baka tajongi ki yung makam desu kabasulong ako lang ba kini ki pait bandri ki badan to kasinong kabamdon na kamap jo Meghalaya ki one tap boat man collection hindi ki one tap boat pada kimla ban china epic aka kerteng kasinong jongki ki hapsna epic aka kerteng jo kasinong ba pramarjan sa asnyang le si ki ba khamajan ki hapsna epic ba ki sa asasnyang umdai hamujam na ki jaka bolong ki balong sa kapur Tiki yo ban yo ik epic bar ki tap bot ru sha ki shnong ki ba khamsha sini sha khamat pada kani ka penpau ba yakini la penon kam tang ka por politics pun bot da ka jing penbi bangin sa penbai yo pu sam jong phi ngin skip khia mangi ka jing jong phi endai ha ka jing si sai kam don kono jing sim khia ni ka mau ba na ka yang ka government wa mentah suaka election sembut menteri jing ba person sang la ula keren saya kedar ba ka kamram jo kadi ka sarkar mentah kadi ba penbai nengkong e pusam hakmat du dengi i ba kadi kal aplong na perden pusam ndoi so hakmat du la ja sunan naka nakimat trikam jo kadi ka sarkar ko mentah den kalian jongi don ji sosi kendian ba ka kamput kamsam ka dei ka kamat politics no kam dei so kamat jinge jong ki babon ba ya kani ka jinge apa de ngi bahasa asar ki jaka hambiang le sing sutu Henry yaki perdo ki personang bujongi ki benang don kata kajin mensim ba kajin senai ngan kerpat yapi kinu ru lek mi kai po lampi hari ni lek dalade kinyo i ya kajin e jadi pai ba hang tu ban ngan tharai ngam ka dom bakala dan ong ba lek si phila menjauh madru la philek nilai kai si kiwi ki thai ngam yang dei lek pit kai kini ka jige juni pai ba pin su tu wa kajin e kini kinong ikhwat juni baron repungut in plat yo jeng garus the kagin sim kini life ndremo akarpa di nai lek visit tan sipo Singapore sipo Delhi man ka pot plot kai ka bisa jong pai ba nai lek visit stadium sithi kisna stadium gumno kisna ashar gumno sipo Singapore undang kam lek pe yo kjet ang ti ha po ki tan kaput namar kalada pun pi kinong mi khmat phile yo kjet nungkong e itu ki pardo parasam jungi kin singan kendian kinyo mensim kendian te ngi kerpat nak leng ka jongi ru ba ka kamput kam sam kam dei ka sarkar kanu no government kamarwan kam la syuman ban ban bai kadita kamon jong pat ba hi ba aman penbor ni ka sarkar
dan wat sokar India do pai ba uman ngin pun bo de sokar jongi sokar Assam wat de sokar India uman pen bet nyo ya uni pur usam te nakalian kan jongi tang kani hikiman bat ngindang tri syahman bat nakalian forum nginya tri lang bat kanu ko no ga kan honru halor kanika subject jong upur usam anu no kon hon ka batri no ga upur usam ni klok ki bakloi ban train maka thong ki ban pen bet put pen bet sam te ngai i wangi let cha ki thain ka put ki bu ma ki seng ngatrai ka wei ka seng halang ni ki seng san pertai ki ong wei ni kentin ba ki kwa pen bet upur usam te jing kli mi wei kai haba barok i kwa alam to beleng imle ka wei ya pen bet upur usam tang upur usam ni telia tang upur usam ini terilang kang ban urlong ya kini ka kam ba sakut menta nadu ba ngila yo jela la jom